Kache men, fayon chida la men, so panse men, an ti yon ti kont nou men. Bon, yon va yon problem nou al avan. So panse men sou al avan men, pou konen mwen ki pi fo men. Ou met al avan mwen chè, mbo le gen, mbo devan men. Ok, abye son soti. Abye son soti? Ok, kaban. Bon la. Mbiye bon la, ok, mbo al boze yon. Ok, lem chida mwo. Ou men mon chè. Mwen, mbon la mwen. Adi, jem chida la eske mwo. Mwen ite mwen chen men. Ki diferans ou men machin? Ou gade ki yon kache fwe kan se, adi men son chen. Ou men machin va gen go diferans nou men. Sel mwen pale chen, va pale men. Oh, kache, sa kwa fwe kan kon sa men? Wap ki te fwe kan men? Mba ki te fwe kan men. Yo, mba foti blague avèk misse men. Awe sa mbap te konta avon kon men, ou fwe kan men. Wap ante yon personalite men, ou fwe kan men. Non, ou fwe kan men. Mwen ki ve kan. Mwen se sak pase, mkouche de an nou chita febri nan tet men. Sak pase misi. Yo men, e wè kache fwe kan kon sa men. Ou ti kont map tira misse ap de respekte m kon sa men. Mdi misse kon sa lem chida mwo. Misse di m kon sa, misse di m kon sa e mwen men. Lem di misse ba mwen, misse chen, misse di kon ap pale diferans ant chen avèk mwen men. Baba men to. Wè ge diferans. Ou pa fe manti men. Sa di wapi e kache avèk sa di an. A di messe nou de ala messe ki me fè konplo messe pou nou manke m de gana kala. Messe mwen ki gana kala messe. Mwen mwen rezo kati voisinaj mene pou wap avè de ou. Gade ki yon ek de fwe kan messe. Gade ki yon ek. Messe, se vwe messe mwen rezo kati tout voisinaj messe. Me va pwetet sa messe nan vantre nan personalite messe. Kis kon mwen rezo men. E pa manti. Yo, messe, ok messe. Ki sa pou m fè messe pou nou suspendre le mche messe? Pa manje zo. Se ou sa mwen kontine le mche? E woro e! E deixa eu te falar.